Sakramen kipat ringet Catholic ke St. Paul's Parish Apashalong hakamas aingu beningkong jong Reverend Padar Likot Singh Kharmau Plang hakakat pratarik kelalengkot hajar arpun riu habalang shnong maukar melim pamlakrai sub-district. Hakani kesngi uleng do so belai bertemai Reverend Padar Likot Singh Kharmau Plang ulapen mentai yaka kenya kakriam hakamas pakut bat ban samru yaka ketien ubelai habaro kipat ringet. Hakani kemas pakut lasen ran lang uparish pris. Parish Apashalong Reverend Padar Tobias Kharap Kenta rengkat ki Padar Senrop jong kaneka parish Reverend Padar Edward Sten bat kiwe. Reverend Padar Likot Singh Kharmau Plang uday ukur jong kakong Flora Kharmau Plang bat uba Korwin Sotun bam kuai hadwar ublay nakasnong maukar melim sub-district pamlakrai. Lapan kentang lengdo soble ya kakat nyau tarik kelalengkot hajar arpun riu ha Cathedral Parish Lajum Kra da ulengdo saat ke jalan Yamba Shillong Most Reverend Archbishop Victor Lengdo. Hakani kemas aingo kelalong sisa kasngi besyangkun syong belai hadu kata-kata. Hakaba palat sepangut kipat ringet na keleng kisnong jong kanika parish bat na kiwe ki parish ru kila tuit ban bentalang hakamas aingu beningkong jong Reverend Padar Likot Singh Kharmau Plang. Lapen shit pensngan hakani kesngi da kejingdan lang kiriu pau khmat kathan bakentup yauba Ronnie V Lingdo MLA. Hadian kemas pakut ulengdo bertemai ulaya lamru ya kejingmani sakramen. Maria Deb kejingmani sakramen kipat ringet nak keleng kisnong kila lek buram bat kublai kitbok kitruyang ya ulengdo bertemai hakikam syakri belai jong u habriso wan jong utrai. Barukun barmen siembakun Jingai jomutrai jingiu Jesu Christ Baga jingi jom blay Lemba ka jing salok jom umen siembakun
Indon ringkat bat pi baro ni smokmen si kadai ha kadai kasngi kabau pero kurku kerpang hamtam yanga balong lindo na kayeng kasan bujungi ringkat berpi kipa cumuplay ni kemenlang parish of Shillong Pomnakai sub-district but unit repair bahap pa sub-district Pomnakai dengan itu lang yang ublay na kumtang cingkurku berarti say ro cibiway ha kaba kamtame ya kan kasinong cingi makhar melim rangkat kiway pada kikenhun balang ro ibran mata ka por kinang shakhat smopa but ya pi kilong kmelong pa ki samna ki habarit baro kamtam katikis cingi ramba balang baro Adai kecingkurku berjemu blay pengayo ya ulindo bertemai adai kecingkurku berjemu nak kata kadau miran kunek krui sing jisan shirman si para autorai jispres banyak kemenlang adai kecingkurku berjemu nak kata cibiway adai hokin adai klimat menta beniro ya blay kamtam pengi aingu kadai kamas benengkong cengakum ulindo bertemai dai komen para biye aingu blay nak taki baro lat sai ro cibiway deh akan dikupur ni long tan kibriu ibadap dah ketam koduna kerengkang kepala untuk siyo blay deh akan cingin briu cingi deh kan akan dikupur ni sangat sport main turbul kubur ila deh pengilong kinompok kenam pengilong kelakhe mana ni yang jadi cingi apa kuat Ba minero ya kateng kana boku jumu kamtamne minta kasni ba blay ko ko do ibe way na takadaw mo mene ba ilawan na parish ko jumi parish ko Shillong sub district kabalang sinong kathaw kamtamne ya kiway ki parlok changa kiba na ki parish ko ter nanta baru naki sinong repair
Ibadan mentah ini iparlok ibajan banda jengai sinrang bertintai kena beri parok kot beri pi ki bahasa kot semubha akan dikasih na mentah akan dikasih kraw tujongna kabau play lo kukudo yang beri pi iway na kadau ia sekilang akan dikasih bau play lo kukudo iway hak kabang ang aku tinggal kabang ang oroteri lang berda iway long kini ilakili yang iong kumni berda pikateng kumno ngalaong nakateng lekon iong tose wana mong kumta hun senya ka jika ku jamublay dan tu om sisya se pikateng kumno mong nakateng lekon tose wana mong kumta Banong tao ting singai sumpa jumlay dan hawat kadai jong kadai lekot sing kalu plang dan namai ipi nama galai imngai nama ka ita iway ikam lekot paninga ita emang kami bakali katagina nama ikam lekot cucu paninga kata imngai menta kastet yang ba hawat melong ba lekot banyak borok Haripat kendiak kacing YouTube kenalan ni kacikan mata step karena apa kamcerong kendiak kamcerong menyengat jadi kata jadi komen keparamiya bang paibiang syak itu di senam di balalek no hak kacing pengkai cuma kamlai senam ban pengkai nade ban long ringdo habang apai leneng ketiang din yang sesien ngakan mau ya kawai kecing ong jengway scientist Albert Einstein uang kumne uang ketin nang way nothing is a miracle but everything is miracle uang ba menang ke ba dia kampla kabasulong hi hakane kepertai hakaji imjungi nanai pada habang iki baca anak pertai pada kalau aku berkampla, kayak gitu. Dengan siapa kata kamu ba, akan jingin cengahi kamu kampla, lenda medan ya kata kecing teresitam, ha kecing cengah. Jadi kawai kabang lihat ha kecing putih cengah, bantu kayak nak bentar kecing long lingkro sok lay. Sibun kecing tiba dia kenduk. Sibun kecing mai kenduk mana kesini, kamtame ha let's say ha kabangi ya dipertai saudang sokon jengi tatahi kedai kawai nataru ha kici putih kadlu haban trai shitam haban pekniet tentenru haban habusnyu kata kedai kawai kici trai shitam banamba omdon ke ege bacia kampla klem na trai shitam tatahi kedai kawai kaba minta ka step na yang kumni ban ong badai di kacing kristom rekat bat ublay rekat bat kipatit jong ublay kradway na kabanta chunga pi ban matang ni pi up community dik lalu poi no dan poi kane kamadan ban yei kane kamadan mumoyer yong lalu ban poi kata kasni andai kasipor hadu kata mar kacing khai kalong bat jalan nu kata berjong bersibun kacing nia kendu om ban cia kampla kem nade Henry, uang dapat Albert Einstein, uang sesim jamba. Everything is a miracle. Baru ba cia hak jingim jungi, ba cia hak pertai jungi kabai kumne menta kalang kum ka kampla, kaba cia hak jingim jungi. Balai kalang kampla. Tentang juang kumne, ngatai pi brok kai biok snow ini kentin uang kumne. Ani ma utai la yang utai cerong menta ngasno kumba ngadang pinsum menuh naitai balong pada ngasno badang patnang habanya imut lentang la yang ngatai ki pinso ongru ngasno kumba ngadang hikai manga meno menta la yang ngatai ngasno kumba dang yarwai koyar lang meno Andai mentah pede, utai lah yang nak kacang pede.
Nangka pada tentang apa ni masuk orang yang sekolah tang lek dekat nak mau sekolah nai pada tay nak yang mentai mentah kelam nak pas mau tu kelam nak ba kelam nak pas mau tu dia tak kipuar dia di cikut kerja sini but mentah pilih kumne ngayang tak kadau insong ani wo kun kapriyo dan kun upriyo kata kan dia gawe ka kampla apa ha kecil dan tiga jengah semua kumatang menu hendak mentah pete lak dalam undo lak dalam padar ha kadika klimat mentah Antarwa yang kekenyaga kriam bakut siya kekerteng jumi. Naman kata kutray kepatet ini, badai cu mensian, mensmo bhaban pengkuit, yakini kecingay kibalon rap dan pengkentang iki. Bakin dok kelalong kamet, lekas nam jauh kun jumi kutray Jesus Christ, belah kumingi dan pimenta yakini kecingaya. Namar mauhi hakamit laik tino yu rashim yuku bata kabaay mo yami lakurku badway kurku bablakriya badula ay yau halaki sendan ko toshim atubang nakanipi baro namar kani kanong kamet jungan
ya kabanai Cina kebentar cupi. Ha kecu urupam anda lelaya pa ulah shim ya kekuri bat kaba aingu yemi ulah dwai kerku ulah ong ulah ay ka halaki semran ong tu shim batu di nak ni pi barok namar kane kalam kekuri jong senam cuma jong cutang mai bepam cepet ya kaba demi nak benta jumpi dan nak benta ibabun nak benta kecingmat dipom tule kane banten mau yang Kacing ayah con kacing Jing sebun cumi ya bitu pemela besar honda wei upu na peneng do penang yaki kawai kicing mut kawai ka donun da kresu trai jongi tudam bakli pan jika ku na ulai do kacing suk chau ulai kepala tiam ya borok kacing champagne kan ri kita nut kimen sim jong pi ha ka ching te pa ching ye jau blai pa jau khun chung tra chi u chi su kres ba
kan jingkar ku jong belai berenbo baron ukba baru kun baru mensiam ku ikan harapi bahkan sapi junam Kileksu kamas kalawai Nisnamu yaubay Ran ang punong tao La doon kat nga La kayong kasam nga Nalu belang seng dan pun Dan kaya nga Hakapo belit school Nalu dan gret Batru hakapo sipukre Kecong nga banlang uling do Tan halu balik kekhidmat Beliau kait beliau so sikot cukuplay Nantahang ni dan singkemen Lang bathi ki para banit Para lok para jual Para sinang para tau Banyarot lang yung play Minta kasni hakani Kasni mas ayu kecong nga Kapuram kalit siya ublay Nang kakini kiki baro Ngamla kanda ay kublay Ya inay ipabi itcong nga Day nagba jumki na penong brio man brio yang asli pertai katung ka sendur ublay Baiklah penhe pensan penang ba nga hadu penang penstat dari kai sepang kecingit ban san penang ba da kecing duwai ban ay mensibar bor ban le dan kemau ban bu yo ublay khmat kecing yung jenga tan hadu ban poy kay katong ko mga long menta ko ni hoy wala ipa na letbam kwai hadwar ublay hendai ngat tang kemau kendiang ya kikintin seneng kiting kraw kejong i ban kecing tebet kejong i habrok kiliang kaba ipa ilahi kaya nga ngangit skam bamantapat ila kemen na peneng da kecing pu sam khidat ni kayeng kasem mat phi ki pa chu play tu play a he i ya kecing chat hai bam chukun ngai ku play ya ibidu chungi ki hemen ki para chu nga shinrang batin phei para arkni kini persa bikin umbaro Dari mati berlong krisyat berat pak dan berkesyam yang met bermensim dan kibalong kecing kemen jenga ha kita kisni situ kre dan haru benak poison dan syakali katong kecing long lindo soplay kublai shibun yakinya khan yaman dan kibahaya ngasambaro khot kibaket pok kituyang yang haru benak poison syakali katong dan syakri yang play da kecing kemen dua kraw ngainu ya i Archbishop Victor Lindo na pagkatang Lindo nga but day na ihiru na penong kun blay nga lingba kapapasma bukod hakapor ba ilong parish priest hakaparish chungi baru ya Bishop Senrop Bernard lalu iba ya don dekat ni menen harji pagkatang Lindo nga ngai kublay ya ipadar ipada parish priest Father Tobias Karapanta bajuan siem berbor nga banjat seprang ban pensyur ban le ha kisap kipong bangadon bagi idea ibala sam bagi kailan yang na ban long kumutal lendo trairi badru ya ifada senrop jumpa parish prasilong